Jufo nima jufo nama jufo kenkele oba ngoshida okia ofecha ma we mbolo ke shpambolo adebo anuncho moni bo ade sanke samanta aka mejale akelele efe odromo ne kegmene bi papa gbine ke we ko ja ke jeme fe meji meni meni na le neke me pike baba oji meni meni okete sa mi pike baba oji meni meni ke dia chia meta me be woti amle ameye ko ame o ya wo pe ko se be kuku mi oba atomo ame wo so le mo ke fa pe mo pe ja ko fecha ma we wo wala be mi no chunu ko pani se yin boni afe ni eni eto yin bi papa ene ko afata yi shikome ko e shaboni fe mo ni ke Great Aim Academy, Passion and Excellence. Many born if you money in your school no ko bile ba ya ni jomo ba gbele ni le ba session kale ashe Great Aim Academy jeme work many passion and excellency kafata elenwe inye mache ni machi the gym bar and restaurant in Kabaka the gym bar and restaurant jeme ko sheje aje no ko lile onominji no ko take it till no ko ngomo no ko yen no ko fi opon ke 20 Ghana po meat pie ke drink ko ni oba nu abo adeche abana kelele o chalo ko shkan choben ka me card bi mase pepe Accra post office ni am no damishi je no base pharmaceuticals amejimen ni wa wonu wa kan fi mi ejara ni mabashira. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neil Dai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m.
na bi ge mantias Joe na me swon le ablade abi blue ni kemi yobe ya o machi TV no madanye shanka nyana nye wachi nye memi inte ya femini nya ye jara imba she ke umanye ke shade akpa no ni me na me swon le ablade abi be nwene inyele fonku hwimane ya shabu no taka bonyele ake afe be fio ni e one lo mo sandeko ni ti no je agbogbo shini amli ni emi sanjini ye ba finke ba nyegbe no ficho eja ake inye ake madutwa omini o madwa otu engbe kemlin she no ni me na me wo ba ya wo sane no be dromo na watche niji His Royal Majesty Adontin of the Gan State niji watche ni aibonte afroso ajema niji enyono gbese manche lele wache ekwe wiemo ni ehani adan lo mo chinyeme cheme naneme sonlo ablade abi blue ni kemi yobe o machi TV no boni lo mo tele ke boni dan mo tele yemi abifa obi ken na fofosa keke mo yue nyingo di anu kwale ekole cheme alo nyeme yen pa ni bi komano do mo suma ke macho igbene no alo ngene ni fe mo ni ke cha me to ese nyeme je ya mi funa je ya be na shiye anu kwale gbenna meni ya nke mo suma ke mache wo nyeme ke wo cheme atu ese masumaka wa bolo mo mlinwie mo shikome eto ekole abalake onuko lo mo alo neche ewo nibi kome onye papa no alo nuko masumaka wa kwa lo mo video wo ba shikome ke wa kwa lo mo video enu wo ba sajin ni yo nke baba dan mo no ke no shiminto wa kwa lo mo no klenklen ni wo ba nya wa kwa wo ba shira. Flow so ajima bomba economy. Subra ba economy. Nya bulubulu ncho. Iche ko ma shi eko. Mene gbine, mene ju mi che nye. Chema wala, nyema wala. Sije noko. Atomi manche. 2016. Aken ko agbobulu enu. Ni agbobulu shi ni ahun. Kaja 2016 kaba shi mene ju ne. Ni yen dan to enyo ne. Ni kan bi che masani ne. Na mana ke wonde mada. Chime akeko ma. Wo imanye na ke hami kaja shisije. Ni ji nye mi denche. Echi. Wo ye mi ahun. Ni che ni aibonte ni gbese manche. Eba hami manye. Wa ke kula ma. Shi ko ba kwe Isha ko beko. Ni katamantone basha. Ni katamantone basha. Jameji the Genesis. Mene mi ashibashwe ne. Na yin da ke ntone yi. Mo fiamu. Na ele anukwali e, na yue anukwali e. Ni eke bi ba futu. Yo na nda na ehwe shiale. Ni aibo te kenklemo. Ni aiti aji. Ni o ka pese mako. Na nyenye wa egbese manche nye cho nyenye ti. Mene ehwe ni aibo te didi enyo. Le to mi e. Eto mi afa. Se to mi ake bi keche. Ni ma chumi nke wale. Ro ayen nu chumo mi no. Ni katamanto ma shane. Na e wochi ni. Kempwe ye na ke ha mi efe. Ye nye wa mi. Ye na ke ha mi efe. Ye nye wa mi.
Oblayo ne. Ye bi ene gidi keme ambie. No ni cho ne ye manse. Woni jemba. Enu chumo na echu ewo. Nke o ma wole no ya mani. Eja ke e kwa ma no e bi omo. Echu ni ye bi omo. Le kwa ma no e bi omo. Lo ni ke o ma wole no ya mani. No ya mani ni wole ne isigbe mo ne. Mene akayin ehwehwe ase. Akami eska. Iye komukuluku. Money can hear no ko. Agbobla bi misan. Money can ko enoko kole abi misan. Money can ko enoko kadamanton. Faji boy. Na ifaji efe ni anye ni afie. Mene mi manche ndo monye hie. Mi chanyi. Eja ka na money ba wi sane e ko ham. Na ka male eto anu kwale. Ni mene Oblayo na eje ahuma kojo weku em ichele ni ma we yi enya ko ne wa mi na kura agbogbo e ta ke me ni yo bi ene fe ame bi am ko wewo na jala manyeme ko ba nu acho moko anti boka e agba fetin ne yi o maska me ko ji jerry ne je kanyoniye sha igbenyoni e agba e yi o maska je me pi e bi eni le am si je no ya manye ni wu e le ba cho amoju na pa fi temi ngbe ro yen da e che me ke nyeme ni me ke na me nya ba ye ko nyenu si kole agbogbo aboyo kantamanton odoko bonti akosia na nye jije ma wodi ni ha nye ni akesaneshi ndomo nye yin na kanye ha na nukwale ajipo le ka fi se ha nye ni emi ni mo fi amoni hose le ta fi tengbe le na ka gulu je ekela ya ni nyumo ne ekela ya eja ke no na ma ka on papa no sale mi e ko mo kono nye cheme de chedeli nyele go mo fi amoni hose ne ka ba fi temi na e ko ji social media Oblanu ko yeje e ka isana apa mi iya eska ni katamanton chane eh ole manche na apa le gbogbo mo ni bo ko aka apa mi ne o ko ba ye abofu manche se o sisi mori fanteme nye bado mo gbese me no ka apa mi na ka no ji adu ablefo na acho le domi manche domi manche acho le si le sesi group bi kambori bi na bado mo gbese mene bo nyen sisi na ka no ji ni na manti ne cho ya gbogbo si mani lehun mene e ka ake boko fi afili aji afili ala afili lu chuma aba ni wo fe ni gbese aye yin gbese akọ mama papa na ebu mene ni chobo ne me ni chuo ni e bi na fe free ameka sky ya be sian si wo watuni iche chumi ni batuni agbese si mene manti ye e ka me ake mi ahe tikiti e bi e ko da se le unba da na eska esanu ko da se aba ke ko da se ba benafi ba se alo beni nyodi pa ba se esani je ma wodi ni chenye fe mi anye ni keji nton ye he ko enya amalia ye ka mi afiato keji na kan le manti ye ne domo na efiti o mi ye de chenye bi alesani ke wo kunyo ko nu he e kunyo a chele ne bi lo ba si mi e no ni afi o ma yin ase ko ba su yin ase ko ba na no ni ana lodi na betawo na icha me ka enyeme na inda to enyo na e bonti akosia agbogbo kole aboyo kantamanton odokoko na no ma che yu na e nye boti am e ka checho nye ana nkwale ajiku ni je koji fe ana ke na isani eno ne to no ma nya bla o Yo no ne men son la blade abi blue ni ka yo mi yo bi o ma TV no pa ka nyete nya kwesi ni infoni nya abaka mi nda nya shiwa la ra chame be nya de chanye tu ase kin alo mo ni te no agbene mi ba nwe mo jian no na de men son la blade abi lo mo na ka lo mo na baba dan lo mo ka che kokra a che me yete ni ameji me ni me na lo mo ka ma yue nyungo jian no kwale kenklen ji manye ni ji
e personal manye je no amanye manye de nche ni ji na o kan cho so yo leji manye alomole agbene ne ke money junior social media ni ji Afi TV Isaac leun yemi na kan ni leun eba lomo leun eba femini eba lomo ni woni eba lomo esani nyana nyele ake boni lomo ete no leun ya de legbon mo unpe chimo ehani wajian cheme konko me unba femini waye ko me leun ba lomo ni neke waye ne enga nije fatai nije laizi ke ni wo wajian cheme ngba leun ba lomo ishinke lomo mi alomo mi yete don mi manche nije ni adu blefo ni adu ablefo alomo manye dan alomo Isaac shinyeme na ne me sunlo nke angbene mi to mo fe no fiano clear ma yen mo no fiano na nke ko ka kutu po chocho ni odun lo fun owie lo ni jele mi e ko ke ka yin ko ke ka ngala ebe onu mi nshi na ke ingbe kombe ake ingbe enyo ko eto kombe mi ingbe enyo na ke ko eto kombe mi adesan ko la ke ne kon ba ya yale na ke ne kon ba yale na ke ka chon ko pe atoy alo abusman kuto ni ka bo yo ni dan mo ete no egbesi adan lo mo shi wan adan lo mo ni me na lo mo ame ibe dan mo mi tu adan lo mo ni be na ba adan lo mo aye ko sani e na ba na ni sani e ichoke na ni ma shi adan no mo akwa me sani ji na e wulo mo ke sakuma wulo mo wache no mo gban mi ame ye mi na che sani e shi lo mo dan mo mli yen inu ame ye mli ni na me ye mli mi ngbe ke jomo ni yen ji ake ina ake no ni ani e ba bale na kan e ji ake ni afeto mo be te makele ma putin ye na pe nye kwe Ghana yo ni bi efite abablu yeme body ancha come on yin ka me ten alo mo dai mo boni etile egbesi e miss money wa anu wa akwe dai mo nya wa akwa dan mo wo ba alo mo me yetin nka alo mo me yetin nya wa akwa dan mo ko ni wo ba ko ni oni yo ni nke fatai nya wa akwa dan mo ni wo ba Chagudu. Yeah. Kasubwe. Iche Moja Kosia. Iche Abolu. Iche Lai. Iche Sakumi. Noni ke mene make this uniche nyenye na ndesha ko papa wana ba fu ka si ba fu ko do mu ye mo fi anu ni ke di ale no mo ko lo unje se ni ko de ka ti ko le le un mene ni mama awulo ga yo na so le mama kago chameka nyeme Wata na ngba chede apoko anya tati afia ma ubo banwe no bashpon ata oke no fe no ni yegbe eye no fe no hin na pa mena ngba chane mena shi me mena shi ho ni ma ho na ma ho afro so ajima bo gbin no mena ngba chane lala nyunyon ka lile po amebio lele shi ameye he na me yo no ti o mi aka ni agbogbo osin ni ji ni amo pa eke emanye ebi na ehiye na ekale ya na sanie te na wa lewo ekotui na no kwale ebowo wodi na echafe mene wondan ni shiajo wondan ni lamoko aka ni namoko wondan ni nokokra aka fe moko won pafai efia ni ata na anyumbo wo chogbe ye ni menyo lo mete na apese ejo ye jen ene pe wo babu ka cho bi Yesu Kristo gba mi amen o to ja pa ko prepre mu nye fenye ba ya ko nye no nye ka jo mo jan jo wo ade o krebe si bu aba ba ade o ta ade ba e ko nu e ni ama usu aya ka we bi nye fenye ba ya ko nye no
no si akonka we bi nyeba ya konye no afro so agima kuku boy and rat and testro akuji o ma nyeba ya konye no anya ka jo mo jira ba jo o akrama ka we bi nyeba ya konye no ni fa ka we bi wodi ja ya wo fa ko ba e ko nu aya kaka do lo wi bi o wi tolo ba ya no sta ya ba e ko nu odo ya fa ka we bi nyeba ya konye no takuka na keke ni nyefe nyeba ya konye no anya ka jo mo jira ba jo wo no shi ka we bi obo akosa ka we bi nyefe nyeba ya konye no ja foto ka we bi tabli ka we bi nyefe nyeba ya konye no o manu jebedu ka we bi wo fe won chanye ni shi ajo ni mlakwe no ni ba fe mata akwa achafo shi mo achi mo ta ka yosani bepi ka wote ni wote wa tanawa wacha wajin baba o jija foka we bi nyaba ya konye no aye ankro ka we bi obeti able ba e konu lomla ku ka we bi nyaba onya akosie onya kwabla onya fe nyaba ya konye no nye ka jo mo jaba jo o odun ko bla ka we bi nye fe nyaba ya konye no na ni wacha onye wacha moko me wachi moko be chi wacha moko fe moko won cheko ni hia jo ni mla ko no ni ba fe mata kwa achafo no ni ba fe dunwe ni ba wu na kan dunwe aje ya nshose won pa fai keje ate no ko fe mo na te wobo o ba cha won fe won ni ba boda no etu aka sa no ate wo nga lo enokwalo e ba dumo shida no dan lo won pa fai won dan ka wo cha wo ro ko bi aye ka wo fo wo ko bi aye no ni ba fe mata fe akwa acha fo awo na eboto boka we bi nye fe nya ba ya ko nye no ba ma wo bala ma wo ba ma wo che di apon kwa mi atati afia na eboto bo chen ke nga mensa ata ba ya ko nu nye ka jo mo jan ba jo na she chafiera odoma kibiki o fresh abetu lemletaki agboye ni o sachoku osanyanya obotu kwasio akledo de dolenta tatekripo lawate mama to mama fi okropo odu akase aoncho atancho shencho mancho bia walancho ha wala itanya kajabutu akra ka gbe adanshila sakumokrate kanso bli tataye o fito sa abotateka aboche atabo mba eko no ka jomo jabajo na ko le aboyo se do katamanto de dia ni atagbogbo tu otu na ebi dede won man sante fo ko ye lo ba eko nu agbogbo ka we bi nya ba eko nya no la tabi akoka we bi ba eko nu na ni wo cho nye won chanye fe ni nya ba ye nya bua ni no ni wo chi ni wo dumone wolo na fe agbo sande na fe agbo kaja le no ni mokokro hie yi to gbonyo na le je musu ka ma to abo ite twa na o manya bla o kutu ambi wachanye lebi wachanye shwane wachanye nyo ni nye ba ye nye bua ni wacho na esusu ma bo ni yo bia fe wakanya me wo nye de na gbeke bi ji waka wona fosa ta flat chaka shi no gba yo nu pa hien na bua sha gbele lo mo fi mo ni ba ka edu mo shi ne gbele benu ele nche no krede ni je wo no manye won dan boy ni shi ajo ni black no ni ba fe mata fe ni amo pa ewie won pa fai won dan ni shi ajo ni black ba o manye ni tate bomba ni tate one dime boy ni shi ajo ni mlakwe no ni ba fe mata fe one dime o manye abasa
One focal loss. And dime, but to Nick and dime. Nishi, I join him like when. When can you see? Ba bomba. And Tatena one dime. No fear no ko ni amokpa. Eke bo. Jimo no fitiole ya social media. Le wa eka kanoni yami kanoni dami fendo oko. Mene no fear no ne ko bi indasi fe dan. Ni shi aja ko bi akadashi. Kakwele. Blamola wo. Oh. Yo, no anane son le abladi abi blue ni kemi yo be ya Omashi TV no. Madanye shanka nyana nye wachu nyeme minti ya ijara imba she. Lala nyeme nane me son la itaka boni kebo dan lo mo ni seni mfoni no na ni ji video no na be lo mo dan mo mli video jino no na. Chinyeme cheme ina agba kome ni yo lo mo ejinke dan mo na dan eji o manye sande ejaka miwe ngon na ka dan shinye na agba jin ye dan mo na dan ni esani cheme akwe na mekun amese na ma jaje na kan ni ye meni a ma yue ne a lomo me yeten ni ji manye ke no manye ke ebinu Isaac onimishi ke ni adu ablefo ni ji domi manche e wo mi bia ke meni e wo na ate dan mo adan manye ani moko domoshia manye ni moko ndomoshia nyenu Isaac Afi TV shimmon ana moko ni ba afi mini e ba damoshi e ha ni adu blefo dan mo na dan yen wona akashi domi manche a cheta e dan mo mi no mi bia ke le lo mo mi neba la dan yin le lo eja ke nke mini a che egbe ye lo mo mi akele on lo mo e ko ya ale ni wona dan yin te ba le ten na dan o me enyo lala ina nu e aka ben wache ke wonye ni di manye ke binu Isaac ke ameba dan mo nshi na ba dan ameba lala ni investigate na ke lele hu ameba dan mo nshi shi ingwe mo ji ake mini ha na ameba dan mo nshi yangba ke domo ya je agba mi na ke shi no iba na ameba na nyeko na kwesane na ka no kwale ba ma eni e ma no ani eja ake na kan gbile niji oni oni na adan yen no mi e wache nu mu akwa mensa eye palace na elole mashi agin shi na achele keba ina nle aka ke na achele e ke fe busy shi efe mini efe meeting ni ngwe mo ji ake kedi chemo na achele ne ke efe busy shi efe meeting mbe sho ake efe busy shi mo anokwale ani yo mi pe ji ake woche no ni ababa fi esumo gake amena me yuomo bi ho na atashina yesani e sakumo kenaya na na ale ake te fi oten ni saneba na kwa sande na aba na ina edreto fana folu apete ko ni mo fi am tuenyu mi da na dan shi meni me na alo mo am tuenyu ku mi na ka adan ni mi na gba ajinke te fi oten na dan na shion mokome lala no ne woni meba alo ke no ni je boneti abale na adan yitan wo ye amani na woche niji ni afro so ajema woche ni aibunte masuma ke wa kwe ona me abo ni lomo no amanye ke ni bi fama eje na lomo shi na ba adan yin ame una kan ta me ame beje na adan yin yo na manye un ba mi nya wakwa na gbe na abo amani ye ko nya wobo amani etui ni wo ba israel
Dani jufo wagbena se fio mi ake wo yo e money iche wa wo ya de bese wo wa wo ya de fio mi ake wo chu be etumo peji dani jufo wagbena se fio mi ake wo yo e money iche enyeme na ba wale na wa twa ihani enele ake ni wo batruka ku enumbu atu ihe ko na adomono no nko ni akwani chumo na achu shi ebala aka nchi mpasas ni ma informa me dani ima ha na amele bana afeka ameba shi wono ye gbese blohun ko na achu ni boni ni amopa fe ni ha osumaka adan ko ni ba social media ne fe fan ye manfe yin le wo ihana me na amele fi o mi ake wo wo etu ahun e clan na amesa me twa awodon le wo be nmene ni wo ba na wo me ahun kajangba je pa da ha ameba ni wo kete wa che ameche ni nya me yin ke ba ne ba eke etwa ahun enu ame aso won wole ame number fele ba cha she ke kedi boni wo ba na konu wa ne enali agbene atwa ne hu klana le wo be imbile ko mejo gbefe e ani nale e ka ba ka mi akashi amenfe mintin le wo ni twa ke bele hu iba wonye wota shi ni neke mu jine akashi lo neke la mo ne hu akashi le wo be sa ka wo dan amo paji mo ni choyin ne bowo le wo be wo ba bo mo den ko ni wo dan ni wale akeka wonche atwa na wa ekenklen to e no wo money e hie nyon no to e no wo money e hie teka mo gboto e no ji e wo bo shi efi aka ne abu woja cheme he wo le wo ka te no ache wojin kpla fi aka wo ba che ni amo pa no fi ano ne ke shi ame e ba bo mo de ne se na lele e ba kanchi ne se na ne wo no de hie ba pa no wo helelesi ne gbe na tan besani wo hu wo ba ko ni wo ba chu wo nu chumo lele ni ba ye mpa ibo ni sa aka sabi ka fra pa san we ya le ni ajo eko ke ka ba se eko ka shi no che yo nu pa te e na bu afi agbele lo won dan ni shi ajo ni mla akwe lo be ba la ke imba cho bla nu eko me ne du machine ye manye bi nu na je ko ni manye hu awo do fa do mo na je ko ni wo kafe lele ni wo pa chu na kan kusun we wo wuro ko me ni wo twa no futa wo twa no ni di enyo nu no ni wo ba twa wo wuro ko me tu wo futa aso anu kwa wo enyo ahe wo enyo kuli ko be tu na afu e plashi ka sha eko na echu ehie ha afro so ajima shian futa ne baye le wo be balaka be sani wodan ni mo wolo na ata le wo ba dan mo ko fe mo fi mo nke eni ne ba wo mi le wo ba bi ane nu chumo lo ka wo wodi e wo ka nu chumo e ba na agbe Jo ni me na me ablade abi blue ni ka ye mi obi o machi TV no mi anya fe nya ba kan komi da nya shaka nya me wote wa akwe diamond video e bonde tele ke wo nye wo yo e na awie mo mi nto mo ba jale mi fi o cha me nya me lala na alomo na adan ye ona ka ni bi komi pote no shi esani gboma atwa ekon fili ekon ni fili case number 1 nke alomo me yeten na adan me enyo mo komi e ti afi oletin ani mo komi ba domoshian Isaac ni ti ni 33 na ani awon domoshin e ha manye ye shidan mo mi mpo mi bi ake aso ameka me ye owo aso amke
I'm a form of because none me nkase ye kusun pejano to alo lo mo dan mo mi e na kan ji boni le ni yo na keke mo ko ba do mo mi am ko be ke mo yo wo to me kele afole gbi ko me alo egweku nyoni mi inoni mi un infioni in lene ke bale na kan bejano to shi wa ka fan apasashin lele na acha me enwe no na ka ba chewo uepo no e de fin manti ba o fane shi bam sini foni no ku ye dan mo mli yen me ye nyu na mbadom shin ha je me na ke yo sani eni shaka ni me nya ba no ani ani moko ba femini e ba domo mi e ha me ni ya na gba fi oko na gba wulu fi oni shi na gba wulu ni no ni ya mi ji nyeme wa yo mi to ma bi lesandi amlo ne no ni wo ike ame no ni ji just yana na like minta e number e ake ewu Isaac Nkele fine la Isaac ba online e ba yue ya fit TV ye program no akeshin achekole ake na ke gbi Saturday ka ache mokomoku cheko etu esi achekole ake e ba shino na ba fi ni to bi e bie no ji wie mo la wanye ka amende she wo wa yi anu ni wo minta o mo bi one chair niji Isaac nga ni enye se keba ni lenwe la ke lo mo je ne san lo mo shin ka chebo as one chair o ba bu okoko dan shiko me shi enyi don ni shi ten no lo mo shi efe na kan instead of esane bu yue mo itoe dan efe mi ni alo e ba wo kokko amba sha na wa na me ke wo kokko shiko me shi enyo amefe no wo na amefe wa yo money niji Isaac e fatalo ni ete afemini e alomo ke e wo bi e amo wa me lo mo mi bi akete wo fi oletin se mi na agba aja ke mi sun ni to enjo le ke ni akesele mo abagbese no one chair na me ba mi to mo bi amina sande ye manfin anye koni gadangbe chomu fin afemini aye odase e hanle mke mini mo bi le sande mi wo nke lemfun pano amlo ne no ni ma femini ni ma bile sande because esani wole eni anokwale kan ni wo nkele efon pano awon o fane mi body manye ba o fane ko o anu ye o debi ni ama awo one rasta keje o ma shi TV o fane o chi o efi o ye no yo jeme ye o hello o fane no chi o ye no yo o fane jeme ye o awon o fane mi body manye Jabu manye ba nche o fane ko ba nu ebe o debi ni ama wa one rasta ye o ma shi TV e no ma kwa bo 5 yo lala nye sanji komeni ya no ke lo mo sanji komeni te no railways ni wache afro so ajema ni ayibo te ke esumo na ebe emi se no eto ekwako ni adan yue mo ni shi ajo ni mla akwen lele oni one wonye ni je wo yo npe ko me mo ni badom shi na adan yen ameka ni bi e se amekwanye yin awon enye ba atwanye hu awon ni le se enye no o fa na enshi ba mi inye maba nyesumo na to enjole aba egbese maba nyesumo no akachele maba egbese na achanye na adan lo mu ni opene o fa na enshi ba mi to ma no o na wi mu yo ite o fa na kan mi body mango ni member o followers o viewers same de mango ti ami ake amaka sande fi oko ni ba ye ni ki wo ni amo pa ken Isaac ni ji ni tete le jo kuwe amete ye ni ja gbogbo sisan ni si railway sisan ni fi ami ake ni Isaac ba te mi na wa sa iyan le ile ake iyan le na la te mi le ba ba ja je sale so kan ka o da bi guno kele yo no bone to do ba bole ye to re bo bi to ke cha o di achon mi lele ba cha di achon mi le je wo se ni amo pa de wa gbogbo si e te rewe te kemba ko lowo ko fe man che na tuwe le ba je lo mo se te mi Isaac e ake mi gbe si ake ni di wo cha flow so ajuma ke pale ni wo Isaac won
one bole kaji waje yesanala kaje tupe bi adashi mata wo kuso mu fa tachi lele ngbaji awon blikan nje afele jonshi ni kan ka ko yin sipe otu agboku ni nu ne kasale mo wa sanu ne enu ni ji wona ni ji wa agbogbo ti o fe ma de ni ji na so iwe le wo gbagba en jonshi eyan bi ade le eyan bi kuto oko ni nu egbe sita en ke dabi sanene na yu ne de egbe bi asane ni but ani wojo ni ja kan se wojo ni je milita gono ni milita gono pe jonshi en se wojo ni je blikan sani mo ma won ti na konda na mba teshi mba bi wule san bi wule san ni na ri mo na ni woni ke cha audio e chon ni je member do audio ni ji video na chano ni ji Jamestown State ni ya sha ni ga do na video e ti ta da bi ke ja lo mo bi na lo mo mi won ti ni ta se ya gba je wo ku jaje do ba mo san ma do mo ni ba sha na wa lele ni ba sha na wa ni ba bon wọ́n jí ní bàbọ̀ fíìyàn níjí gbẹ́sẹ̀ wọ̀ntẹ̀ níjí wọ̀nyí tọ̀wọ̀ màmí níjí àwọn òtújó ìbá tíwámi bìrọ̀ ọ̀nà ìfẹ́ ò ní gbẹ́sẹ̀ tẹ́ lòmù ní ètò àwọn apẹ́ lòmù náà dàn àwọn yàwó ní màmí ìjìbò ndọ́kọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kọ́ọ̀bù kẹ́ni yẹn má wọ́n náà fẹ́kẹ̀ sùpọ̀ yóò apẹ́ náà dàn àbàpọ̀ ní yẹ sọ́nà àbàtọ̀ níbi sísá ìkẹsẹ̀ bá ń gbẹ̀jẹ̀lá aka sani wonche asana wa eno wa na momo ka sikana ka asana wa sanna ka tsanya shebe ninka skaba ngwe ni je fema be tate milu sina ka ska ngwe le awo tuju ni na yake ni aflo swaje na ni wo beti afi ofe ka ska e ba 20 ni ka yo ni na wa na momo stake na wa ska ni ba mami sigbeni mama ni ngwa eze tianu na le aka gbeju fo na te sani eye when I got better far now, dying, Nika daddy, or say, don't follow my cat, money to one charity, without money, me body, money, jam and your back, jam money, you will let a make you young back there. I am not dying, not telling you, can you without Mamba, Osta, or the moon baby, no fun, baby, okay, without money, Benny no young was a much of my board now, to it, Nick Besset, Virginia Flush as a monkey, Sanapa Sunny and I'm dying. Say, Simone Matana, cousin. Your money, woman, what they wash our number, one might get the unfruitful flag in my tower, in the tower. Sure, cat, if I can concern you, saying, what's one more? And the following day, I see Sunny, I won't tell you when you dibble. Rock out, what she's Sunny up with, what Bible coming down. You own Rabaka here. See, be honest, and I'll tell you. Lala went to school, giving me John now, where don't not get a first was my cat. Jena le ke woman ti ate dudu fo ayan dan si afele ho ni ji ho ni bo wo yin ni ho ni wo yin ni inu ko ku inu cha ko inu no si gbanu ko mele gbo inu wa sana wa so wa na cha fe can I let you me ne cha ni ke oh I want to go what that so lu pa sale ke ta ona pa dan mo na dan ni ka wọ́n ṣe ẹja kọlù wọ́n ní ilẹ̀ ìlú ọ ní ilé ní ti gbẹjọ́ fún ọ̀lẹ́ sẹ́mi akẹ́ àti dá ìmọ̀ àpàtà ṣiṣẹ́ àtẹ́wọ̀ ọ̀nà àbájá yìí tàfúlà àṣẹ kẹ́mọ̀kọ̀ kàbọ̀ èyí ètò èmi kàbọ̀ èyí àtọ̀ mẹ́kẹ́ gbèsè àtà àánú túmọ̀ rẹ̀ mímọ̀ ẹ̀yàn owó òtún ẹnu ìyẹn mọ́lẹ́ àtẹ̀ ẹ̀bá àbànú ló ẹ̀bá àánú lọ́ọ̀bẹ̀ mú mi bọ̀ mọ́jà àná tó àkẹ́ bẹ̀nà náà kẹ́ ẹ̀bá àbànú ló tẹ̀ ní ọ̀bìlà ń lọ sàmúlò tó àkọ́ níjẹ́ wọ̀ ìgbẹ́ níjẹ́ àwọn òtójú ẹ̀ echakono no bele ya de kani kalate nje kwa no sakleta na kwa benyo de wo mi ne kelo no market ti Johnson je mi ya sana wa mi cha na wa sha no ni cha na wa sha ni ko ba mi kemo ye cha oyo bele ya ko ni abo ma ti anu de ko no ba ya no anu pale gbi o ifon acho ami inu me kono àwọn finance ba mi no you obode nche ke okulo ko kumia mi o fa ne ikan ni je mi won ni mo mi blikan ni je mi won ni mo mi se ko pa ni je olufu won ni mo mi ikan won kakita
Ikangu kakita. Ikawunu kakita. Ikawunu kakita. What? Triple. Actually, Bironi, Sangano. Actually, Yo. Inye be noni into manama lejinu chon akeshi be achakobo awok akekobo loko shije ni na te ni efe mo nyeba na wa neji wo lo mo akani dai mo nwe abo mi amani na ni no wa shake sani abaje bese blohun ninja jonshi wa yesamna na ka shweno ne wo finance ba no ne je che kenta ata abo de amani ko o fine you oyi wala don akeni inchabu onye owo kole no ni okemi egbasan oyi wala don ke ndoko eku masa mache otu ese show fine dan no ba ya o fine dan no ba ya iye na agba ye gan wo jan che mo no fe wo yo ohun emi to ma bibo ile ake lo mo ka lo mo kenkelen acho tu ase shikome shie dan shie ten alomo we wo te abaleten ni bo o sha na wa shikome shie nyo no ni alomo direct Mchata oyi radon imbe jan jobo wo bolo ma nwa jobo ifi to ni le ko jo rabo ifi o mi ase balake e shana ja keshi beni na ni wo se to wo man se ben ye dan bi e ka bi e aja man se ne sa lo ni o dan bi e ka bi e no jo ka do man ja no ka lo mo no won tri ba fa ni no ni se wa yo ya so na wa na le sana wo tuwe no ka je wo tuwe no o ba ba man teme asafu a teme ja se fu man klalo si ka je ru mo ko ri e be sana no chi mo ya pa no sana e ya lo ndo aso fe na kan ndene mene se nu tane o wa ja teme ka je kusu ko na ka hawo abu we palake be kese no be fu no te no bu ago no bo chamata flash do bo nyama ta flash no ni wonu oba ta no chu mo yi nwe o awon ko ko eni je ka nyen fite gan kusun gbajian no to ni e aka nyen de che nyen fe nyen style itata wo fite wo style wo fite wo kusun wo fite gan kusun jembo ade wo yani tutu bleme be ne ke sin mene jirobi ni wo ba na amebu je ma won na mebu wa chamen wo ni na wo ja ni yo inye wo be ete san madaboshin ekole keloko eko wo ba che otu ya se ko ni mambi blue anna boni ni bi etele ha oyi wala don ke akenu wo chagwe owo no yo no anane men son la blade abi moni inke gbasan ni eji woyo ni ike ewo che le won te alomo ye agbegbe shirewe se no eke ye moni awie ni di woyo nupa awie eke ebe mi na kan shinyeme nke ncho onye nsane na agba eno ma na shebo ba anyo twako ni ocho domo 0274324331 0274324331 nke ona ye dan mo nke ni bi ye mi cheche ma to isaka mi pa mi fai adlomo me etin adan me enyo ehwemo kome benete bene yale o komi ami nsane ina avejeme shicheme mena mi to ma conclude ndoko me ma anyi be mi ni mi gbagbe phone call say egbe 0274324331 0274324331 cheme nyeme mi panye fine ndoko afenye shi mi to ma kenye nyungboji ano kwale ona no ni te no yake ba na fe bonde jenchi bonde fe boni aba ina choka pe pleke fin cheme nke shamo ba ha mokome inke shamo fin ha wache ni afro so ajema ayibo nteri di enyo no gbese manche inche ta flache inke shamo fin ba bo fin ni me fin ba many am wi akashi wache afro so ajema ni gbese leji money create in the issues ni fin nyame ni awa jali asande komi ni awa cough
from the Genesis. Keji ayamanko. Ni lele manche eje manye eje me. Whether manche ka manye be fine jo, am e fine jo no ni jinjo e. Oba na ke amokpa yue momie. Eke wanye yo e ni ji wono ya manye. We no mi atokole no ya manye. Shi e modern born e ke kra jala ke ni bi kome na efi oyo ni ina ke oba esana anya femini anya tole no ya manye ki agbesie ono mi nshi no ana abale na kai watch afro so ajema mi pa bo fa ish ko be ko pa bo fa lo po afebo okay me ko set example no hwe mo ni ji jobuwe akwa ashonche jobuwe akwa ashonche ni wole lake mi cash o na enele aka enye ye ni asene na ye ni agbese no work le out ye pale say mo fi amon yin wo ya wo no mi bi ake no ya manye e ka manye ni omo yangleshi no to awole no ya manye shi le pu ami na ke inu le nshi ake e ho manye no ba to abambo position konkre na degradable ke ba no ya manye gbenu apasashi olololo nke mi no ni yu ake watch afro so ajema I do blame him ake he is the cause ki anu ni ba na efe lele mi bi ake be mi ni amopa ya tu no ya manye alo ekele yue eke watche ni afro so ajema yue sana ke to na to mo aso ebi amopa o wa no manye enele ni kadi beun ya meten yewo esum ewie na kan alo na kan jomo be mi bia ke wo che ni afro so adema en o pa ke o manye o kele yo jugba ni jino kan che so yo ndi agbogbo shi manye ni wo no kele yo jugba nche ma ba na ke mko e ba na ba tole no ya manye no nye no wo manye de nche tuwe no lo na tole ke ni biye onyo chele no che no ya hu ni ba no ane ne la ke o manye okpopa no ya manye ni femini into eje nne ke fatanye boni afi ni ewanye keru tumo ni bo won afi yo manye iwo pa ko no ya manye kenye compromise lele 2 heads are better than 1 nye banye nye fe ni bi baba o ni ani gbesi eko mama papa na ebu eko ni shele shimonya wa bia wo ake aso wacha afro so ajema mfie na kan lo efe na kan no nye ya fetu no ya manye ona e blame mo na blame la kan bi efe no ni keke temi ba atinsan ni ekete ke ba fe shamo mo ko be na ba sha shi wacha afro so ajema ni di ni gbese la ke shamo ba sha enya ko sanction alo suspend amo pa ke ba shi bia ni shi je men yue lo ko mbele ko ma because lebe ni yo kaya ground say no oye moko ni defender ba lo eto a5 fun abo alo e lobby oke ba ni ona anoku e alo e ke bo fi apparatus ko me saji ko me ye ke ba be pie ko ana o iwochi no ba ni feel bold e onyon ke mo ayu alo mi male e ja ko plug ni no egbon ma pa ni no ewo no ni ya no onyen no ke la ayu yeme 0274324331 0274324331 ingbele phone line se bo mo de ko no twa ni bo o chon ojo mo nke lo mo na lo mo dai mo na adan yin ebe ingbe no kra nyeme dai mo be ingbe no ejake e balete na lo mo mete na dan yin o me enyo no ni do mi ele on ti afi olete ona no nye fegbese traditional council benya na nye fegbese traditional council no ewo ba na kenye ba yin shia pale se ni bi fin ba gbe ni bi fin ba tutun jake meneke mene ncha meneke mene ye meneke mene fe neke ni mi gbagba ke ncha afro so ajema ke no fe che bonesan no kwa no che ni nle yo mo jine te na ba o la mo pa na nle po ake libia ko me ka chele na kele yue po efo mi because ne akele jile ni momo sa le don che gba fijan me gbe da na le akele je gbe so dugba ni niji ni ayibo nteni di kenkle cho akashi ni gbese nya dictator ale alo ni gbese ve
waleko alo tomo ye no alo milita wa wiye because ko wiye po ona efi otomo la mo pe sumo ni le ni gbese po from full respect ke fe yen na okay nche ke ba wiye no nche a fe che ba fe buru ani ne wa efi otomo che anya wi alo enye ne gbulabile tuwe yemi lala na gbe wi mo ni te no ye palace me ni was che afro so ajeman wi means to money wa bo wi mo tuwe ni wo ba shra nya wa bo wi mo tuwe okay nya mo money sumo na ni ate ko me fi mo ba pesa ni no ni ede ti le amo kwaneche ya ino mo wunda believe ya ke ma fi you mo na shida fi onye mmeu kan fe wi ya ba shi na no woni le na ba so cho yin o wi kanu mo je to ni e sha wo susu mo jinu o su me ko mi fe ran ni nyami su mo aba o pa sha ke mi ni obi e yen sa mi wa ji ake ko ke mi yi lo ke mi ni o du pa lo ke ba nye ko tu po mo e bo pe sike lele ni mo na abi no me wa ya no be na ka to mbe ni wo tun fun omi wo ka amo pa e bo ko mo den we che he wo mi na ke bo ko mo oh le ke sa ni sa ma wu no don si ke si ta pele ba hani e wo awo yi ka de bi ni de ke lo mo ni ta ko si de ke mi pe ni bi twa ni pe ke ni be na ba fi itu le baba mele ni wo ya eyin wo ya nke yin wo fa bi e choyin o tanye ma bo je Twitter ba no machi ma fita no to mo gbe se fe na o ke shita ala ni si mo no ne ba epo akapadon no ne ba epo akapadon ma ti o be egbe lulu mo mu alo mo na ka bo yin lo ko dai ska bo lo mo lo bi ko yo ti ni alo mo wa ni o le lo mo ni o bi o madam si wo wa meni yo be meni tonyin kete yin wo ya wonda mi si meni be bi wonda mi si lo pa fe manyeme ku meme kasi no mo ja futu kenye ne ke bi ne wa buta afis wonu wa buta fi la fi en ko ibo nya pe wa buta fi sinelu wonyi mo ne cha mo ni fini denje fo na mo lo ko fe jo mo sino ni ya fi musu ke ma so ni o pe fo mi ma pe e ko me fi mo ni wala yo wonya mi me ba anu ni mo ne cha jo ana na mi wala se ni do mi ke na su yu edi abubuchi manye yo o da ni fensi ken neni fita ife won da fi amus mbelu ko to ni manye mena afoso bi ka afoso ajima denje ata manda ni fensi shimo akakusu ngbo wo awoye etomi kan bini ene architecture no kenibi e be ba bi ele bi le ni wo awoye neyi bi wo mu nji nyemi sumu ke sumu yeji sumu papa ko itu ogbese o ke danis ye no fe nye fi twa anyama Jona na mesolo isha me fenika me yobe ma TV no nya ba ke mi de shanka nyina wa twunye me meti aye wa akwasi ni infoni wo che afro so ni ajeman le tuwe wo bue chake be mi ni adan ata e je na chi abenkele palace na jo tuwe ngbe ona no ni nke sa na ke hwa mo fe hwa wo che ona ewe
e come femo no mi wale yo ni neke ni twenjole we mo na nke da ne wo cheme nke wo over billion years ago na ke we come femo no mi wale yo shi chebele amenya ya meka me efi komi abegache misunderstanding ye manye ke manche mi eche ni esani wo che afo so de make na ne mo hihye yi ya ke esani esa anya afo ni ton be ni nke esani wo che ni afo so agema leji moni ni ba tuwe alo aba fi kusunwe egbo manye tuwe no ake no ya manye ni mi tokenwo oje egbe ni bona fe ni egwabo kenuchumo keke nyemi ele nyemi mi na ken kola ko eba pano hello abado fa gbe pano gbe ke do chu akejo men to akenje don o fa na ndo na ya aso mi ni anti yo nche ando na ni anti o na ke ofu so ajima ni oje baby ewe mo ekum se mo eyu o se tun ni o na ke to manche ko e don wo man bi wo be ni se wo baby ke ate do manche enwo wo na I suppose ya cheme je me je family handi ona so wo suppose ya cheme ni gbe ko me e ba be ni ke gba ba lo boyin ye don aba lo boyin me to so pe ni ese na me fi ona kan ni e we ba gbe ke gba ba lo boyin so no mo ndara yao inche be wochele una wiemo ne bona eneme fin eji wiemo gboyin na wi okeshio gbese ne sani ona gbese wocheme ni oje ameka me na ni amashi na me kwe boni ba fe ni neke ni bi na ese ba afo mene kan mi mene titi mi mene fe neke mene ke mene ye mene a hk dichi mene a hk gbe mene ye mene ke mene gbe afe neke na kan ni bi efe e wa wo neke wo share ku cheme nyeme in be efebe shidani machine maya min kenye ko akeno ni te no ke ba na efe eje wo cha flow so ajema ni ji ni gbese ni won che min papo fai o fa ni lo kwajon dugba lo mo un bona dan ile akwe na dan ile egbe ni janu boni afi ni shi ajo ni mra akwe eja ake moko nyemi di moko ni moko na ne no jimoko ni moko sun lo jimoko no ewo ko fi lo akeshi awo be komo jonjo gba nke meni badumoshi me nyope adumoshi moko me dumoshi eya manye ni moko me dumoshi eya ni tete ni ji Isaac ni wo na mo dumoshi an ni domi moko bejeme no dan mo na dan aso le won dan le cheme mi chenye to yase ken bi nyesani ake domi le won te afore ten ni wo le like prof te afiole ten ni me na ne me son le ablade abi blue ni ke bi yo be ma TV no madanye shin ake nyekwe nmene ni fe mo ni shimin kenya ake eni gadan we ya nyeme ehye bi na esani wo nyi wo fe komi agbene nwe nko nya ake ona anno amale alo anno kwalie no ni jowe anno kwalie no ni jo ni shamu e kra fe amale ni won amale no na ni won min ka bo nyimbo je anno kwale ake amale no na ni won kwe anno kwale ni na wa eyin kra fe no ni wonye awale awona jinfamu ni wo ka ayagele na yesumi macho egbene no ni ke nkolo efen afiyo afi ofechemo awe kewo afo afi ne ke ya afi konklomi ni bi fen ni wo nyeko ni wa achieve ye 2025 ni mi won po ofechemo awe fai ko ni 2026 e ke jo wo ko ni eteke no fe oni afi awon agba pimu eja ogbe no aje wo kejemi no nu oba ye no nu oba nu afele mle awo me fe me ni ba le wo nwene ni wo ame ke ba je wo ni we kan wo ke wo chin se te amenye kokoko injawa kleba ke Great Aim Academy Passion and Excellency ame ji many wani ke ni fe woni ne ba ogbe no ke best pharmaceuticals ni me na me ka ji ngba gbe wo ni ike wala ha wo le un so be e ko ni ngbaji odebi ni ama awo one rasta to gboyo ni se kakla gbe yi cheme mamba ajo a ochiami emutue ni anu tofa eha eliache gabanye e ba je nke bu fe nyeme o manye Sunday nyera don kemi kwemo